Sanibonani bazalwane egameni laJesu. Thula ebandleni. Siyabonga inkosi bazalwane lesente sabakhona. Nawe wabakhona. Lokuqala ko siyamemukela. Lovamise kuba nathi ahlaba ngekho. Naye siyamemukela. Nanonke bazalwane egameni laJesu. Hallelujah. Ngokagama sibonga locela kungibona. Nami ngithanda Jesu. Lamentations chapter number 3. Ngicela sifunze verse number 21 to 24. Yet this I call to mind, and therefore I have hope. Yet this I call to, and bese kwende kanjani manje? And therefore I have hope. Once ngakhola this to mind, kuvuka lithemba. Ngakhumbula lokho, bese kwende kanjani bazalwane? Kuvuka lithemba. Yes. Because of the Lord's great love, we are not consumed. Nakwela lakukhumbula ko. Because of the Lord's great love. Lord's great love. We are not consumed. Yeah. For his compassions never fail. Sizathu ukuthi his compassion never. They are new every morning. Akukho lokumbusisa. New every morning. Compassion elithandwa laNkulunkulu lusha emalanga onke. Uthikela ngikhumbula lokho kuvula themba. Yes. Great is thy faith. Great is thy faithfulness. Up to 24. I say to myself, So khuluma naye. the Lord is my portion. The Lord is my portion. Ubona sekulahleke konke, the Lord remains my portion. Therefore I will wait for him. Therefore I will wait for him. Hallelujah. Nkulunkulu abusise kufundwa kwelivi lakhe. Le ncwadi ibhalwa nguJeremiah. Inhliziyo yakhe ebuhlungu. Iyopha. Uyalila. Uyakhala. Nakasibuka lesimo uva kuphela lithemba. And lesimo sisithola ku chapter 1 verse 1. Yeka kuwa kwakho Jerusalem, Ndlovukazi kaNkulunkulu. Live laligcwele abantu. Enaliwa lelive kwangena titha amaBabylonians. Liphitha lidrobha lishaya labathi imvuthu. Uthi nakakhuluma Nehemiah uthi lokwasala kwaba imfuhlululo. Ngiko uthi sehlazweni ngoba lidrobha lishisiwe. Kwangashiswa lidrobha kwashiswa lelithembele. Labe bahlangana khona bakhonde uNkulunkulu. Kwathi netindvonga tativikela iJerusalem atabhidlito. Nebantu bebakhona khona bathatha bathunjwa boShadrach boMeshach naboAbednego bawuhlala eBhabhiloni nalabanye labaningi. Nase bahlekile na Jeremiah kusowahlala wasuyabuka wathi yeka kuwa kwakho muzi kaNkulunkulu. Because yonke into yasishabalele. Uthi ke nangubuka lokho ngeva kuphela lithemba kuphela lutho silihlazo. Lelive uNkulunkulu bekalithembisa Abraham. Lelive uNkulunkulu lalinika David waze wakha kwalabitwa lidolobha lakhile ukuthi lidolobha laDavid ngoba kwakunelithembele laNkulunkulu nesihlalo sebukhosi. Emakhosi lamaningi bekabusela khona. Solomon wayefika wakha lithembele, a beautiful temple. Laba khona lapho bathi noma uNkulunkulu abethembisile noma David besakhile na Solomon sekalakhile. Ngalelinye lemalanga sangena sitha sabhilita konke. Enakabhala Jeremiah ukhala ngokuthi ungathi uNkulunkulu lovumile ukuthi kwendeke lo. Empeleni vele nakakhuluma ngemprofeti Isaiah uthi tenya uthumela inceke yami amaBabylonians. Phose uNkulunkulu angasebenzisa noma ngangibani. Nasafuna kuphumelelisa licebo lakhe. Uthi ke nangikukhumbula lokho. Enhlitweni yami uva kuthula umoya kuphela lithemba kuphela konke. Mbone mbamba ukuthi lesimo lesikiso lesi asisiso lesikahle. Tonke tintfo atihambi kahle.
nikhona abazalwane hlupheko ingenile Madima uze usinakathandaza uthi Nkosi ngiyathandaza manje ungikhumbule emnenceku yakho ngoba uNkulunkulu abekhuluma ngaJeremiya isikhathi esiningi abatshela ukuthi emadoda kanihlubuka uNkulunkulu utawonakala la bangamlaleli kunaloko bamthatha Jeremiah bamfaka emgodini ngalenye la bathi akahamba ufela lapha elutsakeni bamlalisa ngendlala bamhlasa emagondwane iBhayibheli lithi uNkulunkulu ngemsa wakho wenda indlela ukuthi aphume uthi ngiyakukhumbula naloko ngabatshela labantu ngoba ungalaleli bathandekayo kunemvuzo ongasimnanzi kuhle kulalela bangalaleli haleluya uthi ke David yosabhala ke lapha noma kunje empilweni ngibona ukuthi indvodza ingahambi kahle but kunento lengiyikhumbulayo engcondweni yami sekulahleke konke imizamo yethu iphelele endleleni impilo ingasasinjwe besicabanga nalo uNkulunkulu basethembise kona kwangathi sekulahlekile but kunento layikhumbulako ngaNkulunkulu uthi but I call this to mind and therefore I have hope malibonga igama lenkosi ngenxa yothando lwakhe lolukhulu asikahliwa saphela ngoba umusa wakhe umikuze kube phakade yalibonga igama lenkosi noma sekulahlekile kungathi usho njalo Jeremiah libe kukhona sekubuka kusenta sibantu nathi but kulento lengikhumbulako sine sisaphila sisekhona hayi ngoba sideserve but ngenxa yemsa kaNkulunkulu nelithando lwakhe lolume kuze kube phakade uthi asikahliwa sacetha elithando lwakhe nesihawu sakhe sisha onke emalanga kwethembeka kwakhe kukhulu alibonga igama lenkosi ngemagama elithemba lawa ngemagama lavusa impilo lesingathi iyalahleka nemandla besalahleka nelithemba beliphela kuthi noma kunjena at least uNkulunkulu ukhwala ngishiyele kona eNkulunkulu lakushiyile uNkulunkulu ungishiyele naliqobo lwakhe kuthi ngaleso sizathu ke nginelithemba great is his faithfulness haleluya ngoba uNkulunkulu awusho ukuthi wethembeke ngesikhathi ukuhamba kahle but uNkulunkulu wethembeke noma ngabe kusiphi isikhathi nangasiphi isimo umbandolo ohlabelele mbize noma ngabe ukuphi mbide Jeremiah wambidi wathi ngikhumbule uNkulunkulu kulokuhlupheka kwami uthi ke lesihawu sakhe nemsa wakhe disha emalanga onke sekulahlekile konke kungenalutho sengisele nani Jeremiah ngathi uyacabanga bese uthi kuverse number 24 ngiyatitshela ngithi simakathe usabelo sami ngako ngidawulinzela yena haleluya ngibona njani bazalwane ngidawulinzela yena kuthi kwenteke konke lokho soqabangani uNkulunkulu ngathi amehlo akhe sowabhekisa uNkulunkulu kuphelile kushile ngalapha bathufululu ngalapha nebantu bayahleka nelidolobha likhala libhungane but Jeremiah wathi uyaguquka ukuthi uNkulunkulu ucabangayo ngisengidawuva ngawe ngathi yahlabelele kodwa kaphila kulamalanga Jeremiah athi phakathi kwezinhlupheko ukho name vatla into tutuzayo uca kabanganga besikhathi ngathi sibhethe mbambo yabona isimo sabo Jeremiah besibhetha lesi sasingabhethelela abasele eJerusalem kuphela nalapha bebathunjiwe babele eBabylon ubatshele kahle Jeremiah labahamba wathi balekani niyongena khona nihlale khona but nikhonele kuhlupheka nikhumbule Jehova ngoba yena musha nesihawu sakhe sisha emalanga akashintshwa simo uNkulunkulu akashintshwa uthi sihamba phi sihlangene nani sidibene nani akumente uNkulunkulu bese uyashintsha usomnyana kabhalako uthi ungathi ume ngaphandle ubuka inyeti athi nayibona inyeti lisikhanyisele ebusuku bathandekayo imuni inyeti ngayena ngakuvela ikotanyana ngalenyana ngakuvela ihalf ngayena ngakuvela i30 ikota yesithathu ngayena ngakuvela yonke sithi awu inyanga yento enjani namhla igcwele but lalela
nala malanga ivele half isuke iphelele, naleli langa kuvela ikota isuke yende njani bathandekayo. Sekuthi ngaleso sikhathi wena ubona nje lengcenye unjalo naNkulunkulu wethu. Ngalesikhathi sivungathi akekho usuka khona. Ngalesikhathi ungathi usicabanga kancane usuka sicabanga mbamba. Ngalesikhathi ungathi akasilwela kendi lutho usuke endambamba ngoba uNkulunkulu usebenza ngale ekusithekeni. Ngiko Jeremiah athi tela kaBhala sahlukotheni nani yena lokhalako lamhla wathi ningahlupheki abantu bakethu noma impilo unganibeka kuphi uNkulunkulu wasezulwini unemaqebo lamahle ngani. Enakasiye kunibulala manje sibonga ukuthi kuyafiwa la kukhala ikemba ngoba nabefika eJerusalem amaBabylonians abebulala kwasani. Khala umntwana kukhale make kukhale babe kukhale indvodza kukhale umfati kukhale umuntu lomusha wonke umuntu nababunga sibayakuthanza bathi eBabylon akusali lutho la. But noma kunjalo bathandekayo nguye idolo nguye namhla nguye naphakathi. Uthi ke Jeremiah noma kunjalo bathandekayo the Lord is my portion. Ngicela kusho njalo lamhla. Manje usale naNkulunkulu nje. Nemehlo akho abheke kubani manje? Ubuke yena uthi Nkosi yabona sengifike kancane. Ukhona lohlabelele lapha kwayelesini ku radio bathi ngishongwe. Wathi ngenelela Nkosi ngoba lesimo sisenda njani manje lesi. Sikhona simo siyehlwe babubone ukuthi uyabona sengezame konke. Konke lebengithi ngicabanga ukuthi angisitha sekufike egqineni. But ngicela ukutshela kusungayefika egqineni. Awuguquke kancane nje uthi uyacabanga Nkosi. Ucabanga ngami nginge ngawukho ucabanga. Athi ngayela ngasiye simangale ngoba kuye kusuke nje abantu bashade badala umntwana. Athi efika ku 3-5 years uvethe bahambile emhlabeni. Dibude ethi Nkosi nangijina uqabangani. But noma kunjalo uNkulunkulu usuka neplan lelihle. Usuka neplan lelihle. Nayelanga kuye kuthula umuntu umsebenzi ekhaya sithi breadwinner. Ngaphandle kwakhe lelikhali imali tsinsi. Aqhamuke ngayelanga athwele ikhwama. Ayukhohlwa ngayelanga this is a very sad story. Siyasenza kushada. Philile wathola i-temporal teaching lapha eValley. Because besingasebenzi babili. Wahamba wafundzisa ithemi yonke sajabula ukuthi siyathola ukuthi ngalo kumnanjani angizibela. Manje ke no-temporal teachers by that time wawudosa umnyaka wonke. Lase kuyavula first term uhambe kahle baby siyawubona ubuya mgama. Wahamba. The next day ngihamba ngeva. Wathi ngithi ngabona ngena appointment. Sukwende njani manje? Base sekuphelile. Base semnjani manje? Tindlebe tisuka la ecela ngokuhlathi tiye kulapho. Noma kunjalo uyacabanga ngathi. Here we are today. Akashiyani uNkulunkulu bathandekayo. Okwamvala umhlabeleli bathitshela ngibaba wami. Athi kuyizithunywa sekusiza nje. Kusonzete uNkulunkulu. Jeremiah wetha njalo wathi noma sekuphele konke uNkulunkulu yet I still have God as my portion. Ngathi babukela lokho lomhlabeleli weqilongo. Athi thatha konke nginoJesu. Konke kunyindiva kodwa uthando lwakhe lusha emalanga onke lumize kube phakathi. Noma sekuphelile konke bona ngathi impilo iyagcina ngicela ungaqabanga ukuthi khunga. Ungaqabanga ushiye emendweni, ungaqabanga ushiye umsebenzi. Ungaqabanga igive up. Kuquka kancane uthi uNkulunkulu noma sekungekho konke ngisesele nawe. Bese uhlabelisa komhlabeleli uthi zibonakalise thatha indawo yakho. Ngoba uNkulunkulu wammemethe yasabela. Awulenza ukuthi utolo buka kungathi uthulile but kukhona bekakulungisela kona. Mamiyekele. Mamiyekele. Uthi ke sihawusakhe nemso wakhe they are new every morning. Great is thy faithfulness. Great is thy faith. Uthembekile uNkulunkulu bathandekayo. Uyathi uNkulunkulu wethembeke akuvisa buhlungu. Kuhlungu bamba wethembekile. Uvambamba ukuthi la
ukunyathelela ngeke ngikhona ngisho ukukhwashada but lokunyathela kwakhe kune purpose. Ngojobe athi asalimatile ngaba ngetilonza but ekugcineni utawuphinza police la uManceba ngokwethembeka kwakhe ngokhulu. Walibonga igama lenkosi. Bese uthi ke ngaleso sizathu ke ngamlinzela yena. uNkulunkulu ufuna abantu abamlinzelako bathandekayo. Ungajaki, ungatateli, ungazameli kakhulu. Khona ingcenye lefuna idlalwe nguwe. But nasuzamile salunika yena uthi Nkosi seyingangawe. Sengehlulekile. Ngoba ngale ngathi lesithupha ngifuna ukuba ama champions ako konke. Angathi suke sifuna ukuprovela abantu ukuthi dose mathi masibhaye. Want to show the world ukuthi uNkulunkulu lo strong. Kanti ngayela ngifuna ukuthi uyabona la ngikhona khona. Hayi seyaNkulunkulu bafowethu. Seyabandle. Hayi seyaNkulunkulu. Baba sebayakubuza ukuthi manje uqabangani manje ufuna ukubheka aphi manje utawentana uthi kwahlupheki. iBhayibheli lithi emehlo ethu angesuku kuJesu umqalisi nempheleliso okukholwa kwethu. Sengibuke yena nami la ngikhona khona. Batombona uNkulunkulu wakho ukuthi wambuka noma kanjani yasekuma. Yasukuma. Uthi ke Jeremiah ngokundaweni kanjani manje? Ngidawulinzela. Uthi ke MC lapha uthi nakahlabela abakho athi nomagilebisi angasatheli. Nasesibayeni sekungenalutho but noma kunjalo ngiyawulinzela simakazi. Mlinzele simakazi. Ngizokhumbula Jesu mina lakathi ningakhathathe ngalutho. Na Paul ushito kuba seFilipi nangaphosisi. Wathi singeni njani bazalwane? Ungakhathathe. Lo Yesu Kristu bese kuyasilimata, uyathi uya kusilimata esikhathi esiningi thine abusiko lo simo lesikhona. Sekunokukhathatheka leso kusiphethe. Bese kusena njani manje? Bese kuyasilimata. Ujike ukuthukuthela. Lesi sikhathi awuthukuthela usalenzo lesho lo muntu, uthukutheliswa ngale interpretation yakho. Aningiva ngala. Lesi esikhathi lamabuza awuthukutheliswa ngumshayeli ukuthi uthideni. Uthukutheliswa ngilokuthi usho kwekuthi angakasho. Hawu wena lasilungu upheke njani lamhla kuteni spice. Oh uthi mina ngiphekela kubi. Ushito yini? Nibheka khona spice lapha. So ukone kokana ke wena ukuthi usho kwekuthi. Mzala phela mina I can read between the lines. Manje ubona uread between the lines ufunza kona yini? Nasekukholweni nasempilweni isikhathi esiningi asilinyatwa ngesimo lesibhekene naso silinyatwa lokukhathatheka lo bese kuyasehlela kanti iBhayibheli lithi sikeni njani bathandekayo singakhathatheki akhathatheke Jeremiah uthi noma kunje but ngisena uNkulunkulu as my portion awunda ulinzela yena ehlulekile impilo ehlulekile tindvo ushise umuntu konke kulahlekile but sengibuke uNkulunkulu ngoba yena ngumenzi wezinto zonke. Athi David lakahlabela ngiphakamisele emehlo emathinsabeni angiboni lutho akukho la ngakhoya khona lusito but lo lusito liyovela kuJehova umdali welizulu nemhlaba longehlulwa lutho. Ngesikhathi konke songathi kushabalele. Ngesikhathi konke songathi akuhambi kahle. Ngesikhathi tindvo ngasilikhonyana empilweni. Ngesikhathi umtimba uvu ngathi awukwethwali kahle. Ngesikhathi uba uyadadisha ka form 5 kuyabhala kulamalanga uve mbamba ukuthi angiva mbamba kala bese uthi uNkulunkulu sengiyakhunjutwa nguwe. Sengizamile. Sangathile onke lama boosters banathi ama boosters sesikhathi uthi angathe konke but still akuyala bese uthi Nkosi sengiyawukhunjutwa nguwe. Ukhunjutwa nguwe. Esikhathi konke sekwehlulekile noma sekuphelile. Usuba sekhona kulungemsa wakhe nethando lwakhe lolusha emalanga onke. Alibonge igama lenkosi. Isikhathi ungenalutho. Ngenalutho. Umtshele kahle ukuthi yabona Nkosi angifuni nekuzila ngivele bengakakuhleni nekuzila. Kude kudla ngoba uthi hayi ushinze kuzila no ayisiko obishini kuzila. Obishinje uthi ngifuna kudla lamhla ngifuna kugcwale la. Uthi ndakuthatha phi ingangawe uNkulunkulu. Mina senginika kuwe sengibeka konke kwami kuwe. Because wena ungokonke empilweni yami. Enikwethembeka kwakho kukhulu. Kukhulu kwethembeka kwakho uNkulunkulu. Nesikhathi ubathi uyayala abantwana bangeva. Bathi uyabajubela ngale awubadosi bakuphi lokusihlela bese uNkulunkulu thuma ingelosi sike angadothi tawubheka phi
ngibona usezulwini uyabona emhlabeni shona khona sengizamile nami sengihlulekile seyingangawe uNkulunkulu enaku lefuna ngisho kokukhulu kwethembeka kwakhe mlinzele ngesineke mlinzele ngani bazalwane mlinzele ngesineke singangawe Nkosi sengibeka kuwe uthi ke David Jeremiah nangibathi ngiyasibuka lesimo sithembisi yethu khwale ngubithe engqondweni yami uNkulunkulu wami nguye lamhla nguyidolo naphakathi ngiyathandaza abathandekayo lawo mava Jeremiah avuka enhlitweni yakho ngemave ekukholwa lawa ngemave elithemba ngemave ukuqinisa ngemave la kunika kuqhubeka noma uvangathe amandla zikayaphela but ekuqineni athinza inhliziyo kaNkulunkulu ngoba iBhayibheli lithi ngaphandle kokukholwa angeke simthokodise kusho kahle kulo mhlabeleli wathi ngomethemba izwi lakhe ngeme ngalo sala ukhumbula lona ukuthi Nkosi wena uthithe evini lakho uthithe evini lakho lekubhlungu elivi laNkulunkulu bathandekayo ngilokho ukuthi siye sibuke thile lokhu tasifeva ayithi bazalwane siye sibuke lokhu tasena njani manje lokhu tasifeva isikhathi sinike ngathi into yakuhlasela wena Nkulunkulu sithi I'm not the tail I am the head asiyi kulele lecture count it all joy ngesikhathi wehlelwa timo leti njani manje lethi likhulu kanti lokubitha onke lamavesi walanze leli lisivele lihluphe kodwa khona alisho ukuthi uNkulunkulu sewushintshile ngeke asakwentela lutho alisho njalo sewuzivethi lihluphe kodwa khona but nasethi ifikile uNkulunkulu tabe sekwenda njani manje uyavela bese uyavela empeleni sonke isimo lesikhulu esihlakalana lazo uNkulunkulu usuka khona kusifundisa lokuthide lesikhathi sinesicosha silingisa logwaja bazanse licoce ngane kwani nephilile esikoleni bathi lo mbangena ebhodweni wathi wabana chakujana yini wabona baye athi ngangena chakujana athini manje sengivutshavutshiwe uvuthiwe ngicakujana bakavutsho ngibe ngilogwaja noma chakujana khona labo ndawubona nini bese kangena lobuye nggogo sengivutshwa sishara kuvutshwa singakavuthwa kanti lesinye isikhathi kubitha kuqinisela bitha yini bazalwane bathi ke lokugwaja mangichakujane bamqosha wayongena emgodzini ngane kwane ke nayo ngabe senza abasibili base bayitela bamtikelako bahlaba ngesikhali bathi bamhlaba la wathini chakujane nithi nihlabe mina ngathi nihlabe yini manje ngalesiye isikhathi athi kushaya inhlupheko eminjunju funa umtshele sathana uthi ucabanga ukuthi ushaye mina wayehlatshwa azangenzowa uthi uvumba bathi kuyahlatshwa umtshele ukuthi noma ngathi uhlabile but ngihamba la kuhamba khona inkosi yamakhosi nayo yahlatshwa ngenxa yami umsathana wamkhumbuta ngemsebenzi waseCalvary hayi uphele amandla phela yini bazalwane phele amandla ungalahlekelwa lithemba noma konke sekuwe phansi ngoba umsa wakhe lithando lwakhe nesihawu sakhe kusha emalanga onke nekwathembeka kwakhe kumile kude kube phakathi uthi ke Jeremiah ngaleso sizathu ke sengidawulinzela wena uNkulunkulu simlinzele mina cha inkosi sengilinzele usodwa ubona konke bayihlabela kadzeni angiyadoma esahlele ukuthi mayenziwe intando yakho sengangawe inkosi mina amandla ami aphelela la ngicela sithandaze ungalahle ithemba ungayekeli ukukholwa ngoba indvodza ilahlekile uNkulunkulu akalahleki uNkulunkulu usekhona uNkulunkulu ulithemba lethu uNkulunkulu kemandla ethu
lolu hlabelelako uthi ungeko konke empilweni yethu. Sibambene nje bathandekayo, sishimbe naye enwethembekile uNkulunkulu. Ngiyacela sithandaze.